Hello everyone. Christmas na minalakad ang mayam may pagpawin pijari. Doon na mayam naman po sa tilay na hinga-chik tangdulay ka na lahingga. O sino haiba doon na ano ba sa hinalakasida. COVID-19 lay na asisu. Malim sila gimut na. Prabhu Jesus na mayam naman po. Kandibo wa sino hai na pumijari. Kasi channel asigi ihan ko na vlog ama namjage. Namjaga daw vlog asi ay na ihan na namjaga high school hujukudi higher secondary oire. Saint Joseph Higher Secondary School da Christmas ka may na ay palayam ka present bagi video ka na yinganes aina kudol tamjaro ko doriba laya do sisine ado laya si yekpagi video do di aina thaga chare maram di aina yepa matamda video do marakta khara kakpa yaurame okay duna lai do gi yekpagi matamda aina screenshot video tagi screenshot lo khara kak thaga charake mayam di meaning taminase Sinai driver ne. Really, nigga? Bruce Thokchom. Mga sabi na doon school da. Few moments later. Không phải gì vậy? Không phải. Cái cái này. 2015 last year hai year kim ne. Quay canteen chị bên này Lasigi books na sa pamatam da school da ham da thong wala da rame akoi gi changmu phangaroi da na ham badi pakhalore ko na thang da badi haina da change sister sin su akoi bo yamna pasana welcome to bire atuga present to jaram de Christmas kamai ni na painting mum sister sin da bizar de school di min da hayo mutam da mo na jamara ora na yu wakte share to bire thank you so much sisters atuga momangi video da brother amana kami bibira ko suggestion na bibira ko mathangi video da soina yekchara mayamsu kaigumba yekhanimba suggestion gumba legasu makha da comment to sinbiramo aduga subscribe to video besin now sinna subscribe to video aduga channel set to tambiriba ai brother sing amale higher secondary tambiriba sister sing na video sibu share to video haibu menena mayam daki kainya thangi jai